Tu ja prežijem najkrajšie detinstvo. Je to selo Oriabina, je to selo Rusínske. A tu mi chodili korovičky pasy, to husy sme hnali, kde za selo. I to v detinstvu zostalo také silné, také puto, kde ja rád povrtajú sa. A tak sme odpravili prázdnik Uspenia Božej Materi, pretože chrám je zasečený Materi Božej, ktorý my pobudovali v 96. roku. Z Poľska sme zvony privezli, takisto ikonostas nám robil ukrajinský maľar. On robil krinici, no i tak sme sa dohovorili, ale ikonopisci boli z Moskvy. Máme tu dve cerkvy. Jedné ще ходять modliti do pravoslavnej cerkvy, druhé ще ходять modliti do grecko-katolického kostola. Ale všetky sa snažíme vychodiť medzi sobom, što jak najlepšie. Počkaj, podaj strikovi to. Ešte dať čo mať, či už? Nie. Dobre. Daj tu dole. A tu dáš aj komín do stredu. Medzi to ste komín. Daj tu komín. Tej pasko. Ja som tu. Mikolaj Kormanik, on inakšie nazývať sebe komináriom, bo on komíny robiť skúmal. Marka kvality. Tu on narodil sa, tu žil, tu vyros. On toto staré si vážiť, cíniť si. On chce toto na pamiatku ostatnímu pokoleniu ukázať, že jak dakoli žili. Gotová řeč komíňarská. V našem detvinci sa prejavoval taký mytus v rusínskych krojoch. Rusínsky limkovský kroj je дуже bohatý výzdobom. Bohatý od verchu, od párty, od obličata. To je taký kontrast síly, takoj dynamičnosti, takého veselého žitia, zpívu na vesíliach, zpívu na spotkaniach. I to dneska mi leží na srdci, jak dobro, jak to, što národ by zachoval. Na čom je
žena, čo mladá žena, keď ja mám zo sebu do strapenia. Dneska naše selo Oriabina, ktoré sa nachádza pri Starej Ľubovni, oslavuje 680 rokov peršoj písomnej zmienky. Pri tej príležitosti tu do našeho sela prišli naši rodáci, naši obyvatele, že by sa medzi sobom porozpraviali, pospomínali, jak dakode tu žili. Privítali ich ľudia, ktorí tu žijú. Privítali ich bar srdečne, chlebom, soľom, bo to taký u nás zvyk. A v každom dvori ich ponúkli našimi národnými jedlami. A to pyroh, holubci, švabčaník, pečené koláče. No a samozrejme nechybovala ani hrytá palinočka. Я думаю, що toto є jedna з тих форм, як утримати toto наші стародавні традиції, які днеска už заникають, а які б ми хотіли передати і нашим наступним поколінням. А орябінчани, можу повісти, суть таким взором до уховування стародавніх традицій. Hlavný program, ktorý je dnes, je to ukážka ľudových remesiel a tradičných ľudových jídal. Jedla, ktoré sa varili u nás v našom seli, ktoré varili naše prababky, naše predchodcové. A takisto i remesla, ktoré robili naše predkové. A bohužiaľ teraz naša generácia zabila robiť, takže my chceme pokazať, ako si navodiť i tú mladšiu generáciu, že by robili i dnes. Nečľúbka! Mala byť šľúbka! Oj, Bože! Сходяться родаці з Америки, зо všetkých стран, із Польська, зо všetkých стран приходять праве на той день, щоб указали ті старі обичаї. Tu tak v tým dome sa narodil bohater Ameriky Michael Strang, ktorý vstýčil
americkú zastavu v druhej svetovej vojne na ostrove Iwo Jima. Americké vojska bojovali proti Japončikom. On bol seržantom a pochádza z tejto dediny, je z Rusnákem, bol Liemkem. На Словації є 230 русинських сіл. Найсхідніша то є Новоселиця, а найзахідніша то є Остурня. В нашем селі живуть Руснаці, Словаці, але і українці, а máme tu i kopu ciganov. Snažíme sa žити všetky spoločne v míri, v dobrej atmosféry, pôsobiť byť tolerantne. Je treba povedať, že u nás nie sú problémy s Romami, možno za to, že sa nadsťahovali tu ešte v rokoch 65-66 do sela, kde žijú medzi ostatníma, medzi tou majoritou. Takže oni sa prispôsobili k ostatným občanom. Selo Oriabina, to málo kde na svete chodят Amerikáni, kamerujú, chodia tu na tie naše lemkovské dni, dni zachovaj tradíciu svojho rodu. Tu ja prožив najkrajšie roky svojho žitia. Такі фестивалі ми маємо тут на Пряшівщині, як ми говоримо, вece. А той Орябинський є інтересний тим, що то ціле село всього учасник. Як ніт одного дому, щоб чимось не причинилися до того великого кермешу, який ще відбувати днеска і буде і зараз. Nikolaj Kormanik v Rusnách, tutaj його родний дом, он там народився, а там зготовили б такий прекрасний дерев'яний крест. Kamaráťa stáli, Ale my Rusini dáme dokopy toto všetko. Všetko pomrele, my musíme byť z antikoru, nie?
Rізниці між культурою лемків в Польщі і культурою лемків в Словації не sú ніякі, бо ми походимо з одного кореня. Нас роз'єднали аж по Другій війні світовій. На польській стороні акція Вісла було виселено ціле населення. Ми того нещастя не зазнали. І кет асиміляція і на нашій стороні проходить. Szmygaj konie, szmygaj biczom, budesz dobrym konniczom. Szmygaj konie, szmygaj biczom, najdziahają batekery. Szmygaj konie, jakie kawki, liberyny się za ławki, uściahaniowi płapili. Z macalowej familii, uściahaniowi płapili. Z macalowej familii. Тут люди ніхто не змушував, що мусите робити або мусите то. Але кожен зі свого серця, зі своєї повинності хоче тих гостів, які прийшли до Рябини, привітати якнайкраще. Вишивала я платочок, та й не знала, кому дать. І я миленький на Україну дала му сльози витирать. Я миленький на Україну дала му сльози витирать. О, витирав білий сльози, та й положив у карман. Щоби до мила не говорила, що я тя вірно не кохав. Коміняр приносить щастя, як воно так, що як стрітнете його, так значить щастя. Ще приношу і на дедину, і до культури, до всього. Бачу при ярочку вулиці, рукою там ті порадські палюбці. Рукою, музика їм гра, а він попів з самого погара. Шумпів сила до водички руцала, od malečka si ho ťažko chovala. Vošla ona do tej panskej zahrady, hrudila se i s dieťatkom do vody. Na poraču pri jarečku v ulici, spievajú tam tí poradskí paľúbci. Spievajú, muzika im hrá, vínko pijú zo zlatého pohára. Spievajú, muzika im hrá, a vínko pijú zo samého pohára. Tu ja prežijem najkrajšie detinstvo, je to selo Oriabina, je to selo Rusinské. A tu mi chodili korovičky pasy, to husy sme hnali, kde za selo. I to v detinstvu zostalo také silné, také puto, kde ja rád povrtajú sa. Thank you.
tak sme odpravili prázdnik Uspenia Božej Matері, protože chrám je zesečený Matері Božej, ktorý my pobudovali v 96. roku. Z Poľska sme zvony privezli, takisto ikonostas nám robil ukrajinský maľar. On robil krinici, no i tak sme sa dohovorili, ale ikonopisci boli z Moskvy. Máme tu dve cerkvy. Jedni ще ходять modliti do pravoslavnej cerkvy, druhých ще ходять modliti do grecko-katolického kostola. Ale všetky sa snažíme vychodiť medzi sobom, što jak najlepšie. Počkaj, podaj strikovi to. Ešte dať čo má, či už? Nie. Dobre. Daj tu dole. A tu dáš aj komín do stredu. Medzi to ste komín. Daj tu komín. Tej pasko. Ja som tu. Миколай Корманик, он інакше називає себе комінарем, бо он коміни робить скумал. Марка кваліті. Tu on narodился, tu žil, tu vyrос. On toto staré si vážiť, cíniť si. On хоче toto na pamiatku ostatnímu pokoleniu ukázať, že jak dakoli žili. Gotová. Řeč komíňarská. V našem detvinci sa prejavoval taký mytus v rusínskych krojoch. Rusínsky limkovský kroj je дуже bohatý výzdobom. Bohatý od verchu, od párty, od obličata. To je taký kontrast síly, takої dynamičnosti, takého veselého žitia, zpívu na veselách, zpívu na spotkaniach. I to dneska mi leží na srdci, jak dobro, jak to, što národ sobі zachoval. Je na čom mladá žena, keď ja mám zo sebu do strapenia. Dneska naše selo Oryabina, ktoré sa nachádza pri Starej Ľubovni, oslavuje 680 rokov prvej písomnej zmienky. Pri tej príležitosti tu do našeho sela prišli naši rodáci, naši obyvatele, že by sa medzi sobom porozpraviali, pospomínali, jak dakode tu žili. Privítali ich ľudia, ktorí tu žijú. Privítali ich bar srdečne, chlebom, soľom, bo to taký u nás zvyk. A v každom dvori ich ponúkli našimi národnými jedlami. A to pyrohy, holubci,
švabčanik, pečené koláče. No a samozrejme nechybovala ani hrytá palinočka. Я думаю, що toto je jedna з тих форм, як утримати наші стародавні традиції, які днеска už заникають, а які б ми хотіли передати і нашим наступним поколінням. А орябінчани, можу повісти, суть таким взором до уховування стародавніх традицій. Hlavný program, ktorý je dnes, je to ukážka ľudových remesiel a tradičných ľudových jídal. Jedla, ktoré sa varili u nás v našom seli, ktoré varili naše prababky, naše predchodcové. A takisto i remesla, ktoré robili naše predkové. A bohužiaľ teraz naša generácia zabila robiť, takže my chceme pokazať, ako si navodiť i tú mladšiu generáciu, že by robili i dnes. Nečľúbka! Mala byť šľúbka! Oj, Bože! Сходяться родаці з Америки, зо všetkých стран, і з Польська, зо všetkých стран приходять праве на той день, щоб указали ті старі обичаї. Tu tak v tým dome sa narodil bohatér Ameriky Michael Strang, ktorý vstyčil zastavu, americkú zastavu v druhej svetovej vojne na ostrove Iwo Jima. Americké vojska bojovali proti Japončikom. On bol seržantom a pochádza z tejto dediny, je z Rusnákem, bol Liemkem. На Словації є 230 русинських сіл. Найсхідніша то є Новоселиця, а найзахідніша то є Остурня.
V našom seli žijú Rusnáci, Slováci, ale i Ukrajinci a máme tu i kopu cigánov. Snažíme sa žiť všetko spoločne v míri, v dobrej atmosféry, pôsobiť byť tolerantne. Je treba povedať, že u nás nie sú problémy s Romami, možno za to, že sa nadsťahovali tu ešte v rokoch 65-66 do sela, kde žijú medzi ostatníma, medzi tou majoritou. Takže oni sa prispôsobili k ostatným občanom. Selo Oriabina, to malo kde na svete, chodят Amerikáni, kamerujú, chodia tu na ty naši lemkovské dni, dni zachovaj tradíciu svojho rodu. Tu ja prožив najkrajšie roky svojho žitia. Také festivaly my máme tu na Priašivšine, jak my hovoríme, vece. A to Oriabinský je interesný tým, že to celé selo sa ho účastní. Jako nit jednoho domu, že by čimos nepričinili sa do toho veľkého kermešu, jaký sa odbýva dneska i bude i záran. Nikolaj Kormánik v Rusnách, tutaj jeho rodný dom, on tam narodivся, a tam zhotovili taký prekrásny dерев'яний kрест. Kamaráťa stali, my Rusini dáme dokopy toto všetko. Všetko pomreli, my musíme byť z Antikoru, nie? Різниці між культурою лемків в Польщі і культурою лемків в Словації не sú ніякі, бо ми походимо з одного кореня. Нас роз'єднали аж по Другій війні світовій. На польській стороні акція Вісла було виселено ціле населення. Ми того нещастя не зазнали. І асиміляція і на нашій стороні проходить. Шмигай коні, шмигай бичом, будеш добрим погоничом. Шмигай коні, шмигай, натягаю бабетері. Віо дали, віо! Коні, як кавки, і переміще за главки, у щаганьові плапили. Змацало бейками лижі, у щаганьові.
całej familii. Тут люди ніхто не змушував, що мусите робити або мусите то. Але кожен зі свого серця, зі своєї повинності хоче тих гостів, які прийшли до Рябини, привітати якнайкраще. Коміняр приносить щастя, так že keď stretnete його, так значить щастя. Щастя приношу і на дедину, і до культури, до všetkoho.